Kamo gani nga medyo mga edad-edaran na, mga seniors or ang inyong edad naa na sa bracket nga medyo peligroso na gyud ang inyong pagpanimuyo aning kalibutan na, unya aduna pa mo'y mga dinagko nga utang nga wala pa ninyo nabayran. Akong tambag ninyo no, kaning mga medyo edad-edaran na nga hilig ihapog panghulam o kwarta, palihog lang. Tambag inigsuon ning ako, kalmahi ninyo dayong ayaran magpalabi. Kung mangutang katong ginagmay lang, 500, 300, 200. Di na magpalabi ani mga dinagko nga utang, basta idaran. Kay kuyaw, kayo mo day. Naana mo sa gitawag natog brink of deliverance. Wata kabalo. Buyag-buyag simba ko. Ilabang 7 kalawod, ilabang 7 kabungtod, ilubong ilalom sa yuta, nga dili masumpa sa mga pulong sa akong baba, sa mga utangan nga medyo edad-edaran na, mga seniors, nga mamilit lang gihapon og pangitag kwarta, wata kabalo, para unsaon nila. Pero sa mga himayad, salbar mo aning istoryaa. Sa mga himayad, wala tay problema aning dapita. Kato mga seniors nga na may mga utang, nga miskag unsaon pagpaningil, wag yun, galingog-lingog lang. Pamayad na mo hinay-hinay. Kay nga no, kung bugtuan mo kinabuhi, wa mo swerte, di na mo kaginhawa, patsyon mo sa kahitasan, na magbalik-balik mo sa kalibutan. Maglakaw-lakaw gyud mo nga kondenado. Kay di man mahimayo ng inyong mga kalag, kay masige man nagpinsada kung kinsay inyong pasalon sa mga utang nga wala ninyo gibayran. Nganya mo sugot day mo ana. Sumintras buhi pa, sumintras kaya pa ang mga utang, impas-impasi na. Kay aside sa dili mo kakita og puti nga gabon, aside sa dili mo kalabang didto sa gingharian, ang inyo mga kalag, maglatay-latay diris kasagbutan kasagingan. Mangitag kinsa mo sponsor ninyo aron inyong utang mabayran. O lisod na ha, di bagod mo pakatulogon. Miska gilubong na mo 6 feet below the ground. Timan ina ninyo. Basta edad-edaran na, hinay-hinay na ta sa pagpangutang, hinay-hinay na ta sa pamayad, ato ng impas-impasan, para kumupiyong ng atong mata, di na takabuka, malinawon ta nga mubiya aning kalibotana. Rest in peace, ingon pa sa imong lapida. Walay nag-rest in peace nga mga utang pirti pang dagkua. Timan ininyo na ha. Tarong inyo mga desisyon sa kinabuhi mga day. Kay light na ako yung mga palopyan chub.